Bijing tabiru khwai punok image TV taramna okchaba loyana Brajkumarna khurumjari ngasigi maroiba pauda samaga yankhai mari suba Mahatma Gandhi gi mapok kumon thoram pangthoknakhri Poirai leimarul maira paibi apunba Manipur gi President Imam Yamsowi gi aroiba mathong mangam pangthokri Manipur thokliba wathok asi Kanglup ki amadi law and order gi issue nate Kuki militant singna Indian Union da torakpa lani haina Chief Minister N Biren na phongdokre loinana Kathleen Carrico amasung Drew Maisman da philosophy amadi medicine da chahi sigi Nobel Prize pikre Mapungoi pau leibu lobirasi ngasi leibak asi sinthungna pangthokliba chamaga yankhai mari suba Mahatma Gandhi gi mapok kumon thoram Manipur gi Governor Anusuya Uike amasung Manipur gi Chief Minister N Biren Singh saruk yaduna Gandhi Memorial Hall Imphal da pangthokre thoram du da Governor na luchingduna Mahatma Gandhi gi murti da leichu katuna ikai khumnaba utkhi thoram du da Governor na Manipur da hojik oiriba khatna chainabagi thodok asi Wari watai sanaduna warusin puraktuna Manipur da matam kuinadagi leraklaba santi amasung amaga chana chinana laiminabagi punsi mahing adu hanjilaknanaba aikhoi khudingna taram amatta oina sangchinminanaba mediagi khuthangda appeal tawkhi ngasigi thoramduda State Cabinet Minister Singh MLA Singh amadi civil police amasung government ki official loinana Chief Secretary Binit Joshi su saruk yakhi उसमें रिलीफ हो रहा है और सभी लोगों का मैं चाहती हूँ कि इसमें सहयोग मिले एक हमारे मणिपुर प्रदेश में एक शांति आए एक सद्भावना और फिर से लोग मिलजुल कर रहे यही मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि मिलिटेंट की मैं बात आ रही है Manipur Governor Anusuya Uike na luchingduna Swachh Bharat Divas National Cleanliness Day ga mari linana pangthokliba Cleanliness Campaign ngasi Raj Bhavan Imphal gi premises ta pangthokre thoramduda Raj Bhavan gi officers sing staff apumba amadi 109 CRPF battalion gi security personnel sing su saruk yaduna Darbar Hall Banquet Hall Garden area amadi atai mafam sing da sit sengki Thamanga Fazilak Laba Lamdam Asigi Watok Asibu Loishinaba Ngamdriba Asina Takpadi Lengak Asi Fel Oire Takpani Haina AICC CWC member Gaikangamna Pongdokre MPCC na Sinduna Congress Bhavan da Pangtokpa Samaga Yankai Mari Suba Mahatma Gandhi Amadi Samaga Trampan Suba Hanagi Prime Minister Lal Bahadur Shastri gi Mapok Kumon Thoramda Mahakna Hai Mahatma Gandhi na pamjaramba non-violence amadi achumba haiba khulai aduna British ki makuttagi India ning tamba phanglakhibani masigi damak India pumbada mahaki mapok numit asibu pal taunari adugumba mahakna pamjaramba jat bijati dharma gi khetnaba leitaba ingtappa santi leiba leba ama oiba pamjaramba adu ngasi nahunana ningsingduna aikhoi pumbana wasak lauminaba changi adubu Mahakna pamjaramba asigi Taiwan nabada iramdam asidadi mikap miracle amadi ikhengtana thalle aikhoi violence thadoktuna iramdam asida amuk hanna santi purakna naba hotnaminasi haiki ngasigi thoram aduda pawmisingna hangba wahangda mahakna hai thokliba irang asi lengakna loisinge hairabadi hapta phagadaba nate India gi mighty oiraba lanmi kya thajilaglabasu irang nemthabagi mami udet loinana lengakna su thuna Loisina bahwa nabagi mami tade lengak na lamdam asida santi purak na nabagi mangjil thana thabak
पाइखलकपदा कांग्रेसनसु अंगमा मतेंग पांगनी पांगदुनसु लाकली अदुगुंबा थबक पाइखलकपा उदबना ताकलिबसी लेंगाक असि फेल ओइरि हाइबनी फोंदोखि सरकार से याब यादब लेबन याबसु लेते यादबसु तौ मखोय मखोय अनिंग अतोप हे तौरे अदुगा नियम अमक सिस्टम मखादा सत्तबदो उबसिला थीबे अखुन हाइना मखोय सिस्टम से लोइनमक डिस्ट्रॉय तौरब्रा सिस्टम से लोइना डिस्टॉर्ट तौरब्रा मान सिस्टम से लेते हाइजबन अगर सिस्टम मतुंग एनर्जी मसिदि कोई लॉकथोफम थोई नोटिफिकेशन थोपतो थोगा सिंगी हना इंगांगान पब्लिक डोमेन थमफम थोइदा अरो प्रपोजल नतु अदो लेंगाक मसेन थमनी सु हाय थमदेबक सु हाय करी हाइरुनी गसिगी थोरम अदुदा लाइखिद्रबा महात्मा गांधी अमदी लाल बहादुर शास्त्री की मफमदा डिप्यूटी सीएलपी लीडर पार्टी चीफ व्हिप एमएलए सिंह फॉर्मर प्रेसिडेंट एमपीसीसी एक्स एमपी सिंह एक्स एमएलए सिंह एमपीसीसी के ऑफिस बेयर सिंह पीसीसी मेंबर सिंह एक्स आईएनसी कैंडिडेट सिंह स्पोक्सपर्सन सिंह चीफ ऑफ फ्रंटियल सेल्स डिपार्टमेंट्स प्रेसिडेंट डीसीसीस बीसीसीस अमदी पार्टी के वर्कर्स सिंह हई लेकत्तुना इकाई खुमनबा उठि लायंस क्लब ऑफ कक्सिंग ग्रेटर डिस्ट्रिक्ट 322D ना चाही खुदिंगी लेफ्टना अक्टोबर टांग अनिदा चथदुना लाकपा लमतु सिट सेंगदुना अखोइगी अकोइबबु लुनाना थमनरबगी पांडमदा पांगथोकपा थौरंगी सरुक अमा ओइना ngasi नेशनल हाईवे 102 इम्फाल मोरे लंबिगी परिंग कक्सिंग लमखाइदा लायंस क्लब ऑफ कक्सिंग गी मेंबर्स सिंगना लमतु सिट सेंगबगी थबक पांगथोखरे हाई स्कूल 1984 मैट्रिक बेस न था अमा थबक अमा हाइना लेप्तना चथरकलिबा पालनगी सरुक अमा ओइना ngasi बेस असिना हौखिबा मे अहुमदगी थोकलिबा लेबाक की इरांग असिगा मरी लेना कक्सिंग लमखाइदा इमा इबेल सिंगना लेप्तना चथरकलिबा लंबीदा अचत अवोक सिंग चेक तवगी चाइदुना लेबा प्लास्टिक न सिंगबा अमोट अकाई सिंग लौथोकपगा लोइना सिट सेंगबगी थोरम अमा पांगथोखरे हाइरिबा सिट सेंगबगी थोरम अदु लोइरबा मतुंगदा बैच अचिना सही खुदिंगी लेप्तना चथरकपा कक्सिंगी इपाइपु सिंगना अहानबा खुंदाफम ओइरिबा कक्सिंग केरजिंगदा चेनबा सेंगमाई तुरेलदा लंगबन हैकत लेकत तंबगी थोरम अमसु पांगथोखी हाइरि ngasi october ki tang ani gandhi jayanti ga mari leinana jiribam district ki bar association amadi jiribam district police ka kusam naraga jiribam district ki superintendent of police mayum ghanashyam sharma gi liching makada jiribam district ki jiribam court complex ta sitpa sengbagi thorum pangthokre thorum aduda bar association ki president asangbam biren singh AG sharma superintendent of police jiribam district CDO team OC jiribam amadi atay police personnel sing yauna sitpa sengbagi thorum pangthokhi ngasi jiribam district ta swastha divas national cleanliness day amadi felicitation of sanitary workers and award distribution gi thorum ama jiribam gi bau prada laiba jiribam municipal council gi auditorium hall da multi utility complex ta pangthokre thorum adu Manipur building and other construction workers welfare board Manipur ge chairperson K Sart Kumar Singh jiribam municipal council caretaker chairperson S Santi Devi deputy commissioner jiribam district Krishna Kumar IS JMC ki EO M Surjit Singh amadi Ice Brojen Singh brand ambassador ISI 2.0 na mathang sina chief guest president special guest amadi guest of honor oina saruk yakhi thorum aduda special guest of honor oina saruk yakhiba jiribam gi DC Krishna Kumar IS na haiki bada hojik horakliba naharol singh da lunan ba haibasi khangan bada mama papa gi thodang yam sawna lei haiki chief guest oikiba K Sart Kumar Singh na haikibada ngasi aikoina hingsa yaudaba lambi da changchinba asina santi purakpani hairuna ngarang suk Manipur amadi jiribam yauna lunan bagi thabak pangthoki haiki thorum aduda swasta hi sebagi mari leinana jiribam municipal council na sinba class 5 amadi 6 ki painting competition aduda class 5 ki oina first da wahengbam Sagitsan Maite, second the TS Mira Devi, third the
Haubam Premika Devi amasung class 6 ki oina first da ke Punis Singh, second da Thaunaujam Janila Devi, third da Boris Kabrambam amadi Mahiroi Tarada consolation prize oina piki. Swasta his sevagi Mari Lenana self-help group sing the first, second, third amadi consolation prize mana piki. One time education benefit oina relief camp da Labor Mahiroi sing da lupalising mga su yentoki amadi sanitary workers sing da su mana piki. Zati Gimapa Mahatma Gandhi Chamaga Yankai Mari Suba Mapok Numit Kamari Lainana Cleanliness and Sanitation Program among us Central Agricultural University Kau Imphal campus the Pangtokri Lamtu Seat Sangway Thoramasi Central Agricultural University Headquarters Lampel Part Amadi Masigi Constituent College Straum de Galoinana Krishi Vigyan Kendra KBK Tarukna Pangtoki Bani Thorum Singi Manung Channa Kau Imphal Vice Chancellor Registrar Comptroller Din Singh Atai Official Amadi Staff Singh na Masamasagi Department Office Singh Amadi Tangnabam Pham Singh da Cleanliness Activities Singh Pangtoki Ngasi Jiri College NSS Unit Amadi Internal Quality Assurance Cell Jiri College Anina Sinduna Lamtu Sengdopui Thorom Pangtokre Ngasi Thorom Asiga Mai Lainana Jiri College NSS Unit Ki Program Officer Okram Radhesyam na hai kibada chatli ba sahi asigi September tang taramanga dagi October ani fauba pangthok liba swasta hi seba gi saru ama oina Jiri College NSS Unit amadi Internal Quality Assurance Cell Jiri College ki Oza Singh Satra Singh amadi NSS Volunteers Singh na Jiri Bam da leiba Ningsing Khun Eco Biodiversity Park da Cleanliness Drive ama pangthokre drive asida saruk yariba oza amadi satra singi pandamdi sahi amada pung sama kaithoktuna isa gi laikai yum imung manung office sing amadi mafam khudingmak lulana thamduna yamna lu nanba bharat ama ohenba haibasina pangthokliba thorom asi maru oiba pandamni haiki Sahi Kudingi October Anida Lebak Asigi Mapam Kaya the Park Sana Gram Saba Mipam Pamduna Chaukat Thorangi Kananainaba Infal Iski Kerau Bitra City Blocky Manung Sana Laiba Sangam Dabi Gram Pansai na Sinduna Ngasi Sangam Dabi Community Hall the Pangtokre Sangam Dabi GPG Chairman Muhammad Imran Saha Kulakpamna Mayak Tangmal Loduna Ayusman Sabah Haiba Benergi Makada Kumja Lisingani Kunmari Kunmangagi Gram Panchayat Development Program GPDP Amadi MGR-EGSK Budget Semba Nangasigi Gram Sabah Adugi Mapung Oiba Thoram Oiki Mifam Aduda Changam Dabi Women's BLF na Gram Panchayat Asibu Chakwat Maikai Romda Purakna Naba Tohaning Batawak Thorum Kaya Yawa Memorandum Amasu GP Asigi Chairman Muhammad Imran Shah Kulakpam the Kusinaki Mipam Aduda Wangang Laduna Imran Shahana Hai Laibak Asigi Mipum Kudingmak Tabak Pigadabani Haiba Wakalon the Bharat Sarkarna NREGSK Kutang da Tabak Piri Scheme Asigi Kudong Saba Loba Yarga Job Card Sadriba GP Asigi Mioching Atubada Job Card Sabiu Maduda Pangbaya Mateng Pangjage Job Card Holders Singna Karigumba Kudong Sadaba Tengnarak Labadi GP Asida Pau Pibidna Chaukat Maikai Romda Chatnanaba Hotaminasi Hainasu Miam da Apil Tauki Nasi Mipam Aduda Pansayat Secretary TH Noren Amadi GRSM Dhruva Su Sarukyaki Haukiwa September Kuntarukta Manipur Sarkar na Thokiwa order adugi maka chatarak po oina government aided private unaided schools sing October mga fawa suti oigani haina ngasi Manipur Sarkar gi Director of Education S L Nandakumar Singh na order ama thoktuna khangankre Poirei Laimerol Maira Pai bi apunba Manipur ge President Oirambi Longjam Memsobi ngarang October gitang ama lisingani kulumdoida masagi anaba amana maram oiduna sijo hospital da pukatuna layang lega matung ngarang nungtil pung mariga minit nifunga ta matam da laikidre laikidrabi Imam Memsobi mahaki
सांगलबा पुंसिगी टांका खुदिंग मरिबाक मरमदम गिदमक कथोकलम किबी लुसिंगबी अमनी ngasi mahakna lekhidaba asida miyamna mahakpu lamjingbi ima haina mingthol piduna ima asigi mafamda leirang leihun tamduna ikai khumna utkhi ngasi ayukta miyamna imagi mafamda leihun tamduna ikai khumnaba utlaba matung lamphel sana kaithelda leiriba ima kombi gi yatapam oiriba mafamda khongchat amaga loina chatuna mafam du maktada lamjingbi imagi aroiba mathomangam pangthokre iramdam ireibaki puarigi liklambu tung inna punsi thodang loduna thogai kya pangthok lambi kunai longi achumba asengba liklambu tung induna mirol kaya bu lamjing birambi imani mayai ka bachinjakna laghatlaba kunai bu kannanaba honabada achoba thodang lawrakhibi ima Armed Forces Special Power Act 1958 ki makhada sathrakpa sifai gi miwat minai thengnabada thengkhang kaya leptuna awa mairong yarakhi Manipur lolgi ihau kangladagi Assam Rifles lokthok nanaba horakpa khongjang kaya mangthana saruk yakhi Manipur gi apunbagi saktam kaiba yaroi haiba akanba ihau singda mangjin tharaki lisingani ama gi Jun 19 gi akanba ihau dasu lusingbi ama oina mangdil thana lusingbiki langdum asigi chanu ningol singbu Bharat Sifaina sarak tamduna tamkiba kayagi mayokta leptuna akanba ihaugi lamjingbi oikhi amadi thengnaki imana lekhidabada iramdam asigi mention ngamroidaba ahoba amadi adumak lehorogani ima memsobina lekhidaba asida All Manipur United Clubs Organization amukona ngasi nongtil pung ama taba matamda amukogi office ta awab phongdokpagi mifam ama phambaga loinana minute ani tumina leptuna awab phongdokre lekhidrabi imagi thawai mirelna mapu magi leikolda leigi leinam oina tenjaduna ingna chikna leiba ngamjatnaba aikhoi khwaina mapu magi mafamda thawni jakhi amaromda porai leimarol ima mairapaibi apunba Manipur gi president amadi Protection and Preservation Committee Manipur PPCM gi advisor su oirambi ima longjam memsobina masagi anaba manamaram oiraga lekhidabada Protection and Preservation Committee Manipur na masig office ta awa phondokpi mifam amangasi pangthokre PPCM gi convener Phairojam Nando Luangna preside tawduna pangthokkiba awa phondokpi mifam aduna minute ani tumina leptuna awa phondokki Puri Leimarol gi president ima memsobina lekhidabada Ethno Heritage Council Herikon na awa phongdrokli ngasi Herikon gi secretary publicity and propaganda na thadrok pachirol amana hai iramdam asigi tuan ba isu kayada mangjin thadun saruk yarambi Puri Leimarol gi president oina matam sangna thau lambi ima longjum ongbi memsobina ikhang khanghoduna lekhidabada Ethno Heritage Council Herikon gi thomi singna thamoi sokna awa phongdrokli donana imung manungi awabadasu Herikon na saruk yari ima memsobina ikhang khanghoduna lekhidabasi hiram khudingda sothaduna leiraba iramdam asigi menkhatpa ngamlaroidaba achouba mangjaba ama oherogani hari nakal amaromda Federation of Civil Society Organization Fox Manipur nasu ima longjam memsobi leimana lekhidabada thamoi chokna awa phondokpuga loinana imung manungna nanghoriba awabadasu saruk yarakli Fox Manipur gi Secretary Information and Public Relations ki chirol amada pallibadi ima memchobi ra hinglingai da pori leimarol apunba maira paibigi matam sangna president gi thawrang puramki 1970 gi sahi paringdagi horakhiba nisa bandi gi ihouda saruk yaduna lamdam asigi naharol sing amadi nupa oibasingbu mayai ka sinjaktagi kannanaba miyamna changchenkhiba khongjangda achouba thodang lawki loinana aspagi marumda lamdam asigi nahasing Indian Army na fact encounter da halakpa amadi nupi oibigi ikai khumna mahalakpa kayagi mayokta thauna phana lepki hainasu cherol sida palli Chief Minister N. Biren Hai Manipur da thokli wathok asi kalop ki marak da thokpa amadi state asigi law and order gi sunate masidi Myanmar amadi Bangladesh da base tawba kuki militant singna
Manipur da operate toriba kuki militant singa pullaga Indian Union da torokpa lalni wafam asi ngarang Chief Minister gi secretariat pangthokpa pawging pum amada Chief Minister N Biren na phongdokhibani mahakna hujik thokliba wathok su state asi tugai bapamba Kanglup kharana insin badagi thokpani adubu wathok asi Kanglup ki marakta thokpa dharma da base tawba natraga achaw amadi apikpa Kanglup ani gi marakta thokpa oina uhalle adubu Manipur miyam gi kholaudagi wathok asi thorokpagi aseng maram adu thorokpa hore haiki Chief Minister na Union Home Minister Amit Shahana Parliament amadi External Affairs Minister S Jaishankar na Manipur irangi maramda phongdokhiba amadi maru oina National Investigation Agency NIA na Saiminlun gangte fabadagi wathok asi aseng maram khanglakkhibagi matangda su ningsingki loinana wathok asi Indian Union gi mathakta chatharakliba lal oibana Central Government na wathok asi lakchin bang amnanaba makata ba darkar leiba major lokhalagani Chief Minister na Hizam Hemanjit amadi Hizam Linthoi ngambigi tamthina hatpada chenaba mioi mari Central Bureau of Investigation CBI na Chuchampur district ki hanglep tagi phare haina khanghalakpaga iroina na makhoi mari adugi maming Pauminlun Hawkip S Malswan Hawkip Langnei Chang Vaite amadi Tinufing Kawi asigumba yamna tamthiba thabak chathakiba mara leiba singbu Army Paramilitary amadi State Police yauna CBI na atubada action loduna phaba ngamkiba busu Chief Minister N Biren na apen phongdoki tungda pore leimarul maira paibi apun balukki President Imam Memsobina laikidabada Chief Minister na thamoi shokna nuaitaba phongdokpaga loinana makna laikidabasi Manipur miyamgi achouba mangjaba amani haiki photo du tholo matung le ya swift action da within 2-3 days da phadana aru ma culprit sing du book down na bagi process to bu ngambagi dong kai CBI gi special director madina ge laminare ba officer shu aru Indian Army gi sila operator ba forcing paramilitary forces BSF CRPF aru state police ki forcing Agachari, where the Mataukiba heinous crime of the game. Matik Saba, quite a conba punishment. Pinanaba. I could go many scientific issue. The Matin Pangani proof Putopa, evidence Putopa, the Gari of Pando. Then the piano of Honogani had enough. Kasima Panjake. Kasigi Pawgimipam Aduda, Mahut Minister Yumnam Kempsan. Works Minister Govindas Konthojam, Water Resources Minister Awangbo Niumai, Public Health Engineering Minister L. Susildro, Transport Minister Kasim Wasum, MLA Singh, K.S. Joykishan, Dr. U. Devan, T.S. Shyamkumar Amadi, T.S. Santisu, Sarukyaki. Northeast Zone ki CRPF ki ADG Binod Kumar IPS na CRPF ki IG Achilles Kaloina na Manipur gi Governor Anusya Wike gangasi Raj Bhavan da unaduna hujik Manipur da oiba law and order gi phibom gi matang da khanakre Governor gi makai dagi hokiba metha gi tang ahum dagi state asida thorok liba Kanglup ki irang asida state asigi civil administration da order ngakna thambada CRPF na mateng pangbibagi damakta thagatpa phongdokpaga loinana state asida santi hanjil hatuna mausa gi phibam da purakna naba makhata na makhogi mathoksing taunana wasu pautak piki amromda Manipur Citizen Forum Manipur gi delegation A Bis Kumar Sharma KS Rajan Singh T Dara Singh amasung Babita Devi nangasi Raj Bhavan da Governor ka unaduna hojik Manipur da thokliba Kanglup ki irang asi athubada lochin hananaba Governor gi khuthang da India gi President da memorandum ama pisin ki Citizen Forum Manipur gi delegation aduna Governor na relief camp sing da chatuna awana saruk yaminaba amadi awa taraba imung singi mayumda chatuna yangshin biwi damakta su thagatpa phongdoki Governor na state asida amukhana santi purakna naba honabada Makoina Loriba Thodangbu, Tagatpa Pongdok Aduna, Lengak na Changshiliba peace process da Lengaki, machinery singer Chapminanaba, Haiki. Janata Dal United Manipur State United President KSS Biren Singh Yauna, Dr. Nimai Chan Luang, Samuel Jindai Amasung Sri Onabakishore Singh Nasu, Nasi Manipuri Governor Anusya Wikega Unaduna, Hojik Manipur the Tokliba Irang Asina, Mahosagi Punsi, Mahinda Soolaba,
bus driver sing van amasung truck driver singi rehabilitation package pibinanaba amadi Manipur santi amasung mahusagi pibamda hanjil halaknaba changchiliba peace process asi thujil hananabagi memorandum ama pisan kre governor gi maikei chathariba irang asina mahusagi punsi mahingda chohalaba driver singna Tengnariba awa anasing adugi matangda yang chilagani amadi driver sing adubu khangdokpada mateng pibinasu musing aduda khangalaki hairi Chuchampur district ki bahutta Lamka district haina iraga tharakpa consignment amasung parcel kaya post office amasung atai courier service sing da pandun laire maram aduna separate administration phangdriba pawba Lamka district ki mahutta Chuchampur district oina sinnanaba Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF की मकई दगी चुचाम्पुर डिस्ट्रिक्ट के मियाम द खान करे ITLF की मीडिया एंड पब्लिसिटी गिंजा बहुलजोंगना थादोरक पचोल अमना हाइबना चुचाम्पुर डिस्ट्रिक्ट की महत्ता लमका डिस्ट्रिक्ट हाइना थाबसिना पोस्ट ऑफिस अमसुंग कोरियर सर्विसिंग द थारक प कंसाइनमेंट अमदी पार्सल किया कदाइदा पीदगे हाइब खंगदबद पंदुना लेरे मरम अदुना लमका डिस्ट्रिक्ट लेरिबा कुकीजो कम्युनिटी सिंगना ऑनलाइन शॉपिंग दा पोचै ऑर्डर तव नत्रगा अतोपा स्टेट सिंगदगी पार्सल सिंग रिसिप्ट तव मतमदा एड्रेस सिंग अदु सिंहाट अमसुंग साइकोट की पिन कोड 795139 अमसुंग 795117 असि नतना पिन कोड 795128 के कोनना चुचापुर डिस्ट्रिक्ट हाइना पन्ननबा खंगली सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन फंगदिबा पावबा लमका डिस्ट्रिक्ट की बहुता चुचापुर डिस्ट्रिक्ट हाइना इननबा खंगली हाइ पनबयाबदी ITLF ना चुचापुर डिस्ट्रिक्ट की बहुता लमका डिस्ट्रिक्ट हाइना कौननबा ममांगदा डिस्ट्रिक्ट अदुदा खुंदारिबा कुकीजो कम्युनिटी सिंगदा अकनबा वफम खंगनखिबा लेखरबनी सही असिगी सेप्टेम्बर 28 कांगपोकपुई डिस्ट्रिक्ट अबदी सेनापति डिस्ट्रिक्ट की लोनबा जगह अमदा केनेप की कैडरनी हाइबा अमना NSCN GPRN की रीजनल ऑफिशियल अमा ब्लैंक फायर तौदुना तमथीना फुकिबा थौदोक्तुगी मटांगदा ngasi सेनापति की नागा की अथॉरिटी अमसुंग कुकी लुप असिंगी मरक्ता वारी सानादुना वारोसिन अमा पुरक्रे वारी सानाखिबा अदुगी मतुंग इना कुकी लालौबसिंगना नागा खुल सिंगी अकोइबदा नोमई पूरगा अमदी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म सेलगा कोचत चत्तनबा अमसुंग नेशनल हाईवे दा एक्सटोर्शन याउना इलीगल टैक्सिंग लौबा यादबा हाइना यानक्रे थौदो असिगी मटांगदा ngasi सेनापति दा victim की बहुत सिलगा मराम थांगाल काउंसिल की म्यूज सिंह अदुगा एक्यूज की बहुत सिलगा कुकी इनपी कांगपोकपी सदर हिल्स चिफ एसोसिएशन अमसुंग केसो सदर हिल्स की म्यूज सिंह वारी छानकी केनेपी कादरनी हाइबा अमना NSCN GPRN की ऑफिशियल फुखिबगी थौदोक्तुगा मरी लेनना एक्यूज फैमिली अमसुंग कुकी सील सिंह की माइकैदगी थौदोक्तुदा चेनरिबा नोंमई अदु रीजनल अथॉरिटी दा सरेंडर तौबा याउना थौदोक्तुदा सोइख्रे मदुगिदमक्ता ngakpiu हाइना थौदोक्तुगी एक्यूज ओइबा थांगलेनमांग की ग्यानगी महूत सिलगा हाइजकी मखोइना हाइजबा अदुदा मराम थांगल काउंसिल की माइकैदगिसु याखिबा लोइनाना नागा कस्टमरी लॉ की मतुंग इना वारोसिन पुरकपा हाइना यानखबगी मतुंग इना अक्टोबर 3 सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मयांखांग विलेज की इकोलॉजिकल पार्क द कस्टमरी सिंगी ओइबा थोरम सिंग अदु पांगथोकदबनी हाइबा थोरम अदुदा क्राइम अदुदा चेनरबा एक्यूज अदुदा केनेप सारगा चथखिबा क्रिमिनल की ओइबा थौदोक सिंग ग मरी लेनना महाकी मठक्ता पीबा दंदी सिंग अदुगी मटांगदा मयक सेंगना एक्शन टेकन रिपोर्ट अमा थमगनी नागा एरिया दा कुकी मिलिटेंट सिंगना मखल अमतगी एक्सटॉर्शन अमदी इलीगल टैक्सिंग लौवा याउना का हेना हेनबा थोंग अमता चथालोय हाइबगी दायित्व अदुसु कुकी सेसो अदुना लौबा हाइनसु यानखी सही असिगी मे अहुमदगी खंहौदना मणिपुर अपुनबगी सक्तम कायबा याबगी फिवमदा कुकी चिन लालहौबसिंगना नार्को टेररिज्म दगी तांगलकपा पैसाना अफब मखलगी नोंमै सिजनदुना मैतैगी युमसिंगदा नोंमै कापसिनबा मराल लेजिद्रब प्रजा क्या हाटपा तुप्पा चतरकपा असि था मंगा मपुंग फारकलबा फाव लेप्त्री मालेमगी खुनाइदा चनदबा ख्वाइदगी तमथिबा मोंगदा माहिरोय अनि हेमंजित अमदी लिंथोइंगंबी
फारदुना ओटप याब ओलो मतुंगदा हातखिब असि साकी लोनचतगी हेना टोलब लिचतनी हाइना कमिटी फॉर पीस एंड सोशल हार्मनी गी वांगांगलोय पी समरेंद्रना फोंदोखरे वफम असि कमिटी फॉर पीस एंड सोशल हार्मनी न सिंदुना इंडोर स्टेडियम कक्सिंगदा हांगदिबा रिलीफ कैंप ता भुवन ब्रिक फील्ड गी मपु नौरेम नोपुर कक्सिंग ब्रिक फील्ड गी मपु खेट्रिमेम जोय अमदी कक्सिंग लमखाई ब्रिक फील्ड गी मपु नोमाइतेम इबो पिसकना रिलीफ कैंप असिदा चाक थोंबदा सिनबा सिंह पांगबगी थोरमदा पी समरेंद्रना पांगबी सिंगदा फोंदोखिबनी महाकना मखा तारादुना हौजिक केस असिगा मरि लेना एनआईए ना फारिबा मियोय सिंह अमदी केस असिदा चेन्नईबा मियोय सिंह फादुना मतुंग अमुक हना महाइरोय सिंह हाटप तुप्पा तौदनबा अकनबा दंदी पिफम थोई हाइखि महाकना हाई मणिपुर लेंगाक्तगी चेंग खरा हवाई खरा पिरकपा असिना केम असि चलाइबा ngamdabaniना कक्सिंगी अकोइबदा लेरिबा ब्रेक फील्ड अहुमना सिंगी मतेंग पिरकपा असिदा थागतसु फोंदोखि सूर हॉस्पिटल खांबो अमदी डॉक्टर सोमेंस फाउंडेशन पुन्ना खुसमना सिंधुना क्वाक्ता संथोंग अवांग अमदी मखा लेकाइदा हांगदोकलिबा रिलीफ कैंप ता संजफम लौदुन लाइबा इनमेट सिंगबु लेमना लायंगबगी तरम गमरी लोइनाना रिलीफ मटेरियल सिंग मरु ओइना ब्लैंकेट टॉवेल बकेट याउना फुटबॉल अमदी सैनिटरी आइटम सिंग यंथोपगी तरम पांगथोखरे पांगथोखिबा फ्री मेडिकल कैंप अदुदा गायनोकोलॉजी आई ऑर्थो सर्जरी पेडियाट्रिक्स अमदी मेडिसिन ना चिंगबा अना लायंग चथरबा मतुंगदा मियामदा दरकार लैबा हिदाक लांथक सिंग अमदी अनोकसु लेमना फंगनकी मेडिकल कैंप अदुगा मई लेना सूर हॉस्पिटल खांबो की एमडी डॉक्टर लाइसम समेन कुमार ना हाइकिबदा पांथोकलिबा हेल्थ कैंप असि थारगा हुजिक थोकलिबा इरांग असिना मरम ओइरगा तोंगान तोंगान मफम सिंगदा हांगलिबा रिलीफ कैंप सिंगदा मेडिकल कैंप नफम 35 दा लेमना लायंखरे मखा तानसु लेमना लायंगबगी थबक थोरम सिंह पाइखटकनी अमदी अचौब थौदांग लौबीरिबा डॉक्टर सिंहबुसु थागतपा फोंदोरकली मरी लेनबा अथॉरिटीज सिंगी पुनिंग चिंचलदुना मखा ताना हाइकिबदा अथुबदा वारोसन पुरक्तुना मणिपुरबु अमुक हन्ना मौसागी पुंसीदा हंजिन हननबा होनबियु हाइरि थोरम अदुदा सकनायरबा फिल्म एक्टर काइकु बिजु अमदी नौना ममीगी टाइबंगदा थांजिलकलिबा दया केसेस रत्ना खेट्रिमयुम अमदी दनुबी सु सरुक याखि हौखिबा मे अहुमदगी हौदुना मणिपुरदा थोकलिबा इरांग असिना मरम ओइरगा मयुम मकई मैना तुमना चाख्रबा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदा हांगदिबा रिलीफ कैंप 13 दा हौजिक चंगफम लौदुना लैबा इमुंग चनिगा 19 दा ngasi इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर स्टेट ब्रांच ना इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कक्सिंग ब्रांच का खुसमनदुना हाइजीन किट किचन सेट कंखल अमदी ब्लैंकेट यावना फैमिली पैक अममंग टेंबांग पिख्रे नरेंद्र निंगोमबन पांगथोक फोंदोरकपदा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर स्टेट ब्रांच ना इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कक्सिंग ब्रांच का कुसमनदुना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा हांगलिबा रिलीफ कैंप खरदा लैरिबा खर हेना खुदोंग साद्रबा मयुम मकई मैना तुमना चाख्रबा इमुंग खरदा ओइरबसु मतेंग ओइननबा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की माइकेदगी थमोय सेंगना तेंगबांग पोलमसिंग असि पांगबनी हाइखि रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर स्टेट ब्रांच दा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की वॉलंटियर सिंग लोइनरगा कक्सिंग की डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसन लैबा रिलीफ कैंप खरदा मोस्टली अखोई खर हेना खुदोंग चादबा मफम मयाम सिंगसी येंगकांदा मयुम मकई तुमना मैचाख्रबा अमदी मांग ताहनख्रबा अदुगुमलबा इमुंग सिंग अदुदा अखोइना हाइजीन किट अमा हाइसेट अमा किचन सेट सिदैदा अमा अदुगा मॉस्किटो नेट अमा हारिबसिंगसी फैमिली पैक ओइना अखोइना पिजबनी हारिबसिनदि मतिक चाबदि नते अदुबो अखोइगी लाइबक थीरबा मयाम सिंगसिदा खरा खजितंग मतेंग ओइननबगिदमता खंजरकांदा अखोई रेड क्रॉस की माइकेदगी कक्सिंग अमदी स्टेट ब्रांच की माइकेदगी अखोइना मियामदा तमजबा थमोई सेंगलबा खुदोल अमनी हाइदना थमज कुकी सिंगना मिनुंगसी हैतना तमथिबा मोंगदा हातोपिकिबा माहिरोय अनि हिजम लिंथोइंगांबी अमसुंग फिजम हेमानजित अनिगी मिहात चेन्नबसिंग चेराकपियो हाइना चंगमदबी मोहम्मदन क्लब CMC ना सिंधुना ngasi वकत मिखम अमा चंगमदबी मथक कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे माहिरोय हातप चेराकपियो हिजम लिंथोइंगांबी अमसुंग फिजम हेमानजित की मिहात यानिंगदे मणिपुर की सक्तम कायबा यारोय हाइना
इब प्लेकार्ड सिंह सिनखिबा गलोइनना खोलाव कयासु लाउकी वकत मिखम अदुदा माहिरोय अनिबु मिहाथिना हातोखिबदा नुंगाइतबा फोंदोकलदना मपुगी लेकोलदा इंगना चिकना लैरुनबा मिनट अनि तुमिनना लैदुना अवाब फोंदोकी वकत मिफम अदुदा सरुक याखिबा सीएमसी याइपोक संगमदबीगी प्रेसिडेंट मोहम्मद अनिस शाहना फोंदोरपदा यामना थमोय सोकपा ताबदा तु सुंगबा मिहात असि यानिंगदे मिहात असिगी अचुंबा वायल अथुबदा फंगन बिदुना मरा लैबसिंग अहकप चेराक पीगदबनी लोइना जेसिना चंगचिलकपा खोंजंग खुदिंगमक्ता याइपोक संगमदबी अमदी नुंगाइपोक पीदा लैरिबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमदी मिपुंग खुदिंगमक्ना अमट्ट ओइना सरुक यामिनसी हाइके हिजम हेमंजित अमसुंग हिजम लिंथोइंगम्बिगे दमक्ता लखीपुर कसार दा अवाब फोंदोखरे कसार अपुनबा मैतै नहालोपना सिंधुना साइलेंट कैंडल लाइट विजिल एंड डिमांड पीस इन मणिपुर एंड जस्टिस फॉर हिजम हेमंजित एंड हिजम लिंथोइंगम्बी हाइबा बैनर थेतुना लैखिद्रबा माहिरोय अनि असिगी थवाइना लाइरमलेंड इंगना सिगना लैरुनबा लखीपुर लैबा बीर कैंडिडेट की मिटम ममांगदा मैरा कट खिबगा लोइनाना मिनट अमा तुमिना लैदुना अवाब फोंदोखरे अवाब फोंदोकपा थोरम असिदा ऑल असम मणिपुरी वुमेन मैरापाइबी कोऑर्डिनेशन कमिटी की प्रेसिडेंट कोंजेंगबम अरुणा देवी का लोइनाना अतै मेंबर सिंगसु सरुक याखी मणिपुर शांति हंजल हलरनब दाबी तौरदुना मणिपुर सिटीजन फोरम की थौमी सिंगना पैलेस कंपाउंड ngasi वकत मिफम फमख्रे ngasi वकत मिफम दा सरुक याखिब सिंगना रेस्टोर पीस इन मणिपुर रेस्टोर फ्री मूवमेंट इन मणिपुर हाइबन सिंगबा वरोल इबा प्लेकार्ड सिंग पाइकी वकत मिफम असिदा सरुक याखिब मणिपुर सिटीजन फोरम की कन्वेनर तेलेम दारा सिंगना हंदकी लाना काइटा हलबा सोहलबा मणिपुर की फिल्म असिगी मटांगदा कुपना यंगचिननबा मरी लेनबा सिंगदा अपील तरोली महांगना हाई स्टेट असिगी फिल्म फगतननबा स्टेट अमदी सेंट्रल की सिक्योरिटी फोर्स कया अमा थमजिलबसु शांति हंजिलहनबा ngamdri अमदी मयुम मकई थादोक्तुन लैरिबा मियाम हौजिकसु मयुमदा हंजिनबा ngamdana लैरि मैते अमदी कुकी हाइना कांगलुक खाइदोकपा हेंगलकपगा लोइनाना कनाना होई हाइना अमना अमदा कन्ना मराल सिनरी हाइकी समिट तौगदोनी भारत की प्रेसिडेंट अदुंबा प्रेसिडेंट अमदुंबा इंटरव्यूअर अमा अखोई सिटीजन फोरम की अदुंबा अखोई वांगा की तागने होते मणिपुर थोइबा इरांग सिगे इरेनना समिट तौरिबा मेमोरेंडम की ओंथोंनि यामग्रबा मेमोरेंडम नेबा ओंथोंनि यामग्रबा मेमोरेंडम ने अदु मदु अखोई सिटीजन फोरम नागे तुमिना लेते प्रजा मियाम की अवाबदा रिलीफ कैंप विक्टिम सिगिबा इमुंगदा मदुदा मतेंग पांगना लाखुदो मदु खंगना पेन ओइरक्त्रब लांजि लोसनबम नाइद्रगदी अखोई तौरियो थबकसिना पेनबा हाइबदो कोइ ओइद्रे मसि लोसनबगी स्टेप म लौना होनबदा अखोइजु मियाम थोना मीडिया की खुथांगदा अदमदी मेमोरेंडम इदना अखोइजु अदुगुंबा प्रेशर अमा सेंटर द कंपिटेंट अथॉरिटी थबम थोई हाइबदुनेबा अखोइना फिल दोरगंगसी अखोइना मफमसिदा हौनरबु नाइदना पाउजेल मखक पीरगा मयाम लाकपीदना मसे पांगफुइ बसे ngasi wakat mifam loiro matung tongan wa demand sing yauba memorandum amasu governor da pisenkhre hairi lisingani kulumdoi gi Nobel Prize in Physiology Medicine gi oina Kathleen Caprico amasung Drew Weissman da pikre COVID-19 gi mayokta mRNA vaccine da effective oheliba nucleoside based modifications discovery tawagi damak lemjningai oireba award asi Carrico amasung Weissman da pibani hari makhoi discovery gi matang da Sweden gi Karolinska Institute na haikibada miyobagi haksel da yamna sauna singnaba ama oikiba COVID-19 laina dagi kannanaba yamna maru oiba khumang sauksinba khongthang ama oiki Hungary da pokiba US citizen oireba Carrico amasung Weissman na पुथोखिबा यामना चावना माइ पाकलबा mRNA based COVID-19 vaccine asi 2020 की लोइसलकपदा अप्रूवल फंखिबनी वैक्सीन असिना मियोय मिलियंस कयागी पुंसी कनखिबनी सही असिदा असेंबली मिखल पांगथोकदोरिबा मध्य प्रदेश द बीजेपी की कैंपेन हौनबगा मरी लेनाना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेट असिदा लाकपदा
गोरले तराम ओख्रे मियामना मोदी मोदी हाइन लाउकी हारी चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान अमसुंग बीजेपी यूनिट के प्रेसिडेंट बीडी शर्मा प्राइम मिनिस्टर मोदी ओखिबनी प्राइम मिनिस्टर मोदी ना लुफा करोड़ लिसिंग ट्रांपन चंग सागदबा प्रोजेक्ट कयागी उरो उयुंग तमकी मतुंगदा गोरले पांथोक मियामगी मीटिंग अमदा वांगांगलादुना प्राइम मिनिस्टर मोदी ना हानगी कांग्रेस गवर्नमेंट बु हुंदुना ngaंकी माकना हाइकिबदा कांग्रेस ना मध्य प्रदेश बु अनाब स्टेट अमा ओहलमले स्टेट असगी चकोट थोरांग लौखटलमद्रे बीजेपी नदी स्टेट असिबु अपलिफ्ट तौननब होटनरी हाइकी सानबगी पाव चाइना के हंगजौद चथरिबा एशियन गेम्स की नमित मापनी चनबा नमित इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल अनि फंगमंगमक्रे वुमेन्स स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर इवेंट इंडिया की संजना भटुका कार्तिका जगदेश्वरन हिरल साधु अमसुंग अरजू कुटचरीगी रिले टीम ना थर्ड पोजीशन तादन ब्रॉन्ज फंकी अमरोमदा मेंस 3000 मीटर रिले फाइनल द इंडिया की रिले टीम आर्यंदल घुमन अनंत कुमार बेल कुमार सिद्धांत कुंबले विक्रम एगले अमसुंग थर्ड पोजीशन तादना ब्रॉन्ज फंख्रे हौजिक फाउबदा इंडिया ना गोल 13 सिल्वर कुनिथोय ब्रॉन्ज कुनिथोय पुन्ना मेडल याखनिपान फंगबंग अंख्रे अरोइबदा मरियोपा अमुहन्ना सामग यांखै मरी सुबह महात्मा गांधी की मपोक कुमन थोरम पांथोकनख्रे पोइरे लेमरोल मैरापाइबी अपुनबा मणिपुर की प्रेसिडेंट इमा मेमचौबी की अरोइबा मथौ मंगम पांथोकरे मणिपुर थोकलिबा वाथोक असि कांगलुप की अमदी लॉ एंड ऑर्डर की इशू नते कुकी मिलिटेंट सिंगना इंडियन यूनियन द तौरक लानी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखरे लोइनना कैथलीन कैरिको अमसुंग ड्रू वाइसमैन द फिजियोलॉजी मेडिसिन द सही सिगी नोबेल प्राइज पीखरे पाउदम पिजब मतांग लोइसिनजरे यंग ताबिरब ख्वाइ पुनपु अमुक हन्ना खुरुमजरी।